Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Puthot APHLC pen so chengthenta ruthe anglong alam ki aphutak VDC chairman Bronson terang aphan lamvoy kipitu. Lakha Kretroxi so chengthenta constituency ke parlo geopani ruthe anglong alongle chiri suri si mate 1000 bikha Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma apiso Riniki Bhoya Sharma longle namdetpu so chengthenta APHLC asongpen pangdak ponlo. Puthot so chengthenta VDC chairman Bronson terang lapen Gobind Rongphar Mendube Thengku Rongphar arong arada doan lake ahok ke jorkali Mena along le apota dorepu lamklar piponlo. Lapen ahok he alampike pangdak pon pedet nangji lasi so chengthenta APHLC asong mate so chengthenta APHLC amaipu mensing phangcho dianangcho hangnangji pu pangdak pon pen puthot pini so chengthenta APHLC asong pen pherangke amai hangsi lamthe puthot pangdak pon thulo. Lake lahai alam pen ke personnel attack ke chokche lapen kedamtang arni VDC chairman Bronson terang kaningje so chengthenta APHLC amaipu mensing phangcho ke bang along le along si ke do pu hai hui ke chipunang ni athe thengpi angsong do ji do po long le athak do ji do po lake mena ning ke hang aling lapen bang so adim ke neli phuwet along le pusi pachini po lapen ruthe along le ke Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma apiso amen pensi allotment ji pu ke klar daklo pusi pachini po so chengthenta APHLC ahin pen lapen proof ta do circle mondol pen kachingki a recording ta do pusi pachini po. News report Karbi Anglong News Channel. Gadom pini dak 17 nong suseng henta APHLC asong in pen pini leitung BJP atumla kidamtang tarik ini labang so siklo alang leitung press meet itu alang leitung an laboy nang pinai kusini tukan pulo lasi pini ni leitung tantu we press meet kihang si Karbi Anglong ra dapan ni leitung kithanji o isom soni aprang si banggela hano nilitum aphan homestay lapena mithang land pata kido tumhan an nilitum aphan nang kham khidu nilitum ki claim along nang patikdar du na bangke ake hai mensing khangchu APHLC party president to selang litum pulo sitame nilitum bangke pota land pota kido tumhan bangke nilitum ke thangnapta ki puduna akamawe karonawe lapen puta pudun tumte mithang homestay pachisilam na hepta pachisilam na kowe rabar lemu lapen asona naros kadu awe ki istame alang tum ning haling paklem lang kurwang thu ningarong piglo alang tum nason border area klem thekapot lapen du thulang ke hai Bronson terang alang li bangke VDC chairman alang li 60-70 akwerong 60-70,000 akwerong alang li elo kuni tumar julong ko ana bighane nilitum chini ne sitame alangli ke pen ke nilitum ke thangna ta alangli phani litum ki puduni thaibe alangli ta aja kong du se alangli ta elo lapen alangli tum la robora anglong jo punon ason lapen kowe long punon ason altima kiti da klem bon ningrong parlo lapen alangli phan churo nai ji je inut bahini arong ratum pan galang ta japon lo paching thurji phan lada churo nilitum alangli tum phan personally nilitum tek thaibe ni tum non ki puda mang ke hala NC area jitu ni ki pota kabe area bangke himonto piso maintain GPS mariat lo pulotang tua bangke ni tum arjulong lo lake 27 May 2023 arni si GPS alang ni tum kamari lo la bangke lapen len la pota ki do tum area anta alang ni tum mari lo sitame la hai bangke mithang stage islampo buken tum darjulong lo mithang an pen gelang litum tame sono stame klempon popo itu marsulong lalo lapen non la en Syria polotang te lake sono kota kabeli aju bang gelang litum ke himonto piso fansi ki Georgi poken itu marsulong darlo non tan itu ma call record monon alom so pini litum litum fanang tipo so bang ke je revenue department alang litum sini tum hana thalo lake en Syria
len pata kabe tuma diman bangke himonto piso omen pensi lake Karbi Anglong Autonomous Council pen allotment pipo kusi alang itu kaneng jil sistame labang so long leke non puta me record avelang tumi nili tum phuluni dam lo sistame la high tato we check dam lo sistame avelang Karbi Anglong pen ki PG ki pipi man tutong PG ne sistame la tum non puta me record avelang la hok nili tum ke record long lelang sistame nili tum along record kilo bangke je isi bangke GPS kamari we ka tum sistame nili tum hana thalong lo number ini bangke rong ara tum ta nuna nur sistame nili tum phanchu gidam tang 27 Mei bangke GPS mari lo 6 tarik Mei bangke nili tum na dak press meet bidam ji pulo sistame kai brong son terang abang nili tum han nang plungpun no son si dulo ta hala so nang plungpun pa nili tum ke iningoi athe nili tum ke hemisi ba rong si me thang hi jana muni chepari lo sini tum kamatha ta hala so nili tum kidam tani tum ninghang peli tum kidam gali nili tum ke la rong ni arada tum sini tum hanang gehang je nili tum rong ang long ke lo son son kam sinang klembong lo kimonto pisu phong det kali phong ni det kale alang li gewang ake bot chun bot lo nili tum ko son si klem nei ma nili tum hanaram tha pu nili tum hanang gehang sini tum dage dam cha nili tum thang ba bidam de lai lo Habiramrong Par High School Pathu Aklamalong BJP Party atum Unity Victory and Prosperity Rally ajai me kapadupon Prayachiklo ni phainar keparni Korkanthi constituency keparlo Habiramrong Par High School Pathu Aklamalong BJP Kangdang amai kangnipon Labangso BJP Kangdang amai long aluhisar po aman pen kachetongdun lake man pen kedo CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Bida Singh Ingleng MLA Dor Singh Ronghang lapen kaprek EM lapen MAC atum chetongdun lapen labangso amai long CEM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen lamthe ke jai ponke non pre achiklo angbong komadmatsi reson card kawe lapen pachini ponlo prabjin pen bang suripli aphan ake joy pen pipon po lapente kijun alang sitami arong tinta pipon po lapen dong mukak pen ang jok pani lapen rong mongwe an kacheleng atowar mate national highway sita simarpon po puta Korkanthi arada tumaphan than pachini pon lapen bangso amayalong kachopahem phupon man penkedo VDC chairman doloi ingti ahin pen lamthe nangke thanke labangso amayalong kachetongdun arat bangsuri phoso se puta pherangke athengno thanang pachini dun Lasi non kewangji MP election sita BJP asorkar si mesen pen chepahai pon po puta nang than pachini pon dong mukak pen bidor singterang Karbi Anglong News Channel সোনকালে সেইটো টেণ্ডাৰ কৰিব তাৰ লগে লগে চামিলাংচু লাংলকচু ৰাস্তা সেইটো চেংচন কৰা হৈছে আৰু লগতে ইয়াত সৈনিক স্কুল কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ আঁচনি ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা এইটো আঁচনিটো চেংচন কৰা হৈছে এইটো টোটেল স্কিমটো আছে 375 ক্ৰ'ৰ গাৰ্ল হোষ্টেল থাকিব বইজ হোষ্টেল থাকিব ইয়াত নেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব এইটোতো আৰু ইয়াত ইনডোৰ আউটডোৰ স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স থাকিব ছুইমিং পুল থাকিব গাৰ্ল হোষ্টেল বইজ হোষ্টেল থাকিব গোটেই টিচিং ষ্টাফবিলাক থাকিব গতিকে ইয়াত থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড ইয়াত লোকেল যিবিলাকৰ আনএমপ্লয় ইউথ সেইবিলাকৰ সুবিধা কৰা হ'ব আৰু এতিয়া যিটো সৈনিক স্কুল যেতিয়া অহাৰ লগে লগে ইয়াত যিবিলাকৰ BPL ফেমিলি দৰিদ্ৰ সীমা ৰেখা পৰিয়ালবিলাক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে যিবিলাক আৰ্থিক অভাৱ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ চোকা আছে এওঁলোকৰ কাৰণে বিনামূলীয়া ইয়াত পঢ়া সুবিধা দিয়া হ'ব এই গোটেইখিনি আঁচনি মই ঘোষণা কৰিছোঁ এনেধৰণৰ কাৰ্বি আংলঙৰ 26টা সমষ্টিত আমি ৰেলী কৰিম অহা লাংফেৰ সমষ্টিত হ'ব আৰু লগতে 16 তাৰিখে আমাৰ হাৰঘাট সমষ্টি হ'ব এনেধৰণৰ 26টা NEC সমষ্টিত সমান্তৰাল হিচাপে একতা বিজয় ইউনিয়ন সভাত এটা আয়োজন কৰা আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ Garampani entry tax gate along tangka akele kirung ajok truck ke vekatum kaningri Karbi Anglong Autonomous Council arlo entry tax gate ang bongpen langkar om mate Garampani National Highway thongke prasir kep along hello tangka ke ongnai adim lo pusi chini ponlo Bonta bangso Garampani entry tax gate along tangka ke rungdun atum
kopi koson pentong ke claim dun lo ne lake madu atum sitame chini ne da tahai mate chini lor aphi sitame kachu pudun hai abang avidet tahai po bonta garam pani along kedo Karbi Anglong Autonomous Council Intritex gate along kopi koson lo ne nanglitum chini igma Karbi Anglong News Channel kilang aradatum bangso agedalong tangka dopik pu alam abangki nanglitum sitami chini tame mate nanglitum sitami chini tahai po lapen alam sitami ahoklo bonta ahokpet bangso agedalong kopi koson lapen kopi ke claim nanglitum chini neda tahai ji bangso garam pani thongke praserkep intritex gedalong tangka kirungdun atum aning ke hangalingsi tangka kirungdun aberta longponlo la swajok ahokpet alamte kelongji aphanpura kedamtang preini phai trok sianingwe Karbi Anglong Digital News Forum ahinpen adim aklongan humri damlo lapen langchari damlo alo atengpen bangso garampani intritex gate abangke jensing timung amen pensi ningkan isi mate 2023 to 2024 aningkan abha aphan lispen enlo bonta gate along kaprek a district pen hormuke wan atrak atumalong ihumalong sika pharo phopen chenglok suri si an ke endunsi longdunlo bonta kedengdun arisip along tangka ke endun aphan thangnat ke tokdun avi lapen silke thengdun amat si avi bangso ajo KADNF atumpen gate along tangka kirungdun atumaphan karju ahut nangke thakdun abangke ladake amount ke toktelo lapen nitumke kaita laansi tangka ke endun bomlo pusi ningje pon bangso agera longpen tangka kirungdun anam akele kirung parpik ajok trakevek atumpen hangjo anpinlo alang litumpen ke thanpon atengke nilitum dangpli atrak alongsi sika suri isi nang endun po thangnat amount tokte mate alo acheralong nang pidun lokpen anparta thang ave pusi trakevek atumpen ningje pon lason thak thaksi dangnar ke pendanglok dangkre hini atumaphan ansitame lason si sika pharo pho pendanglok pharo nerkep an endun puta truck driver atumpen ningje pon bangso garampani agedalong keramtang apora hut sitame lapuson akele tangka ke endun pu akoy ke wandulo laso ajok KADNF ahinpen kahumridam ahut sitame laso atengpen si longdamlo lasi bangso garampani agedalong lapuson aronri pen tangka ke endun thap aret aphuta kopia potsi tax asai kamatum pen kilang din mate superintendent of tax asai kamatum ahin pen sitame bangso long kachirabdun doma puta karju alamthe paledam mimi alamthe dokoklo lasi bangso phuta prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen RDP pon asonti mesenji news report Karbi Anglong News Channel नाम क्या है आपका? फिरोज खान। फिरोज खान। आप कहाँ से आया? गुवाहाटी से आ रहा। और कहाँ जाएगा? तो जाएंगे इम्फाल। इम्फाल। अभी यहाँ में क्या हुआ आपका? यहाँ पे सर मेरा 14 चक्का गाड़ी है। हाँ। यहाँ पे 1000 रुपये का स्लिप करता है। 1000 रुपये स्लिप। हाँ। ये गेट का नाम क्या है? गर्म पानी। गर्म पानी गेट। 1000 रुपये का किस लिए काटा है? वो कोई ये नहीं है सर, ये लोग का ना पर्ची के ऊपर कोई अमाउंट होता है ना पर्ची के ऊपर गाड़ी नंबर होता है। 1000 रुपया देना है और पर्ची एक देते हैं, उसको लेके जाना है। और आप कहाँ जाएगा बोला? इम्फाल जाएंगे। इम्फाल। और आते समय भी पैसा देना पड़ेगा? खटखटी में इन लोग का गेट है। हाँ। वहाँ पे खाली गाड़ी का 14 चक्का का 700 लेते हैं। हाँ। उधर से दे करके ही आना पड़ता, नहीं देने से गाड़ी नहीं छोड़ते है ना? वो टिकट दिखा सकते हैं। और टिकट अभी था ना? टिकट आप ही लोग को तो दिया सर टिकट। होला उसके पास है, उसके पास है। ठीक है। और फिर आप लोग कहाँ से आए? हम लोग गुवाहाटी से। गुवाहाटी से आया। हाँ। क्या सामान लाया? अमूल रुपया। और आते समय 600 रुपये लेता है। कहाँ में लेता है? खटखटी में। खटखटी गेट में 600 रुपये लेता है। वहाँ में लिखा है क्या 600 रुपये बोल के? ना कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है ना? आप लोग सेटिस्फाइड है क्या? वो इतना 1000 रुपया 800 रुपया दे के? नहीं तो भाड़ा तो अभी कम है, डीजल का दाम भी ज़्यादा है, तो किस चीज़ का पैसा ले रहे हैं नहीं ले रहे हम लोग का पता नहीं। ठीक है, देना है दे के जाना है, नहीं तो लफड़ा करें। तो Assam CM Hemasor Riniki Bhoya Sharma Longleke Rai Adimak Long An
Congress asong atumpen kahumri dam La sonsi lakha kret troxy so cheng thenta MSC constituency ke parlo diopani theng kurong phar arong ruthe anglong along le Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma apiso Riniki Bhoya Sharma Home State Lapen Trekking Amenpen 1000 bikha Karbi anglong along le kinampu social media long ke klang aputa ko an ahok mapu Karbi anglong Congress atum kahumridam padupo La sonsi so cheng thenta constituency arlo ruthe anglong along le 1000 bikha Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma apiso Riniki Bhoya Sharma Home State Lapen Trekking Amenpen long le kinampu alam ki social media long charvo sai theklong si Diopani Thengkurong Phar Arong Asar Atum Sarusar Hangatum Lapen Karbi Anglong Congress Atum Pen Chitong si Adim Aklong An Paledamlo Bang Swahut Rong Arat Atum Pen Kachingki Nangke Thandun Atengke Thengkurong Phar Arong ke Hako Penta Owe Plipota Daksi ke do bom apot Nili Tumke Labang So Along Leke Madu Apanta Piun Elopusi Nang Thandun Lapen abarim ratan ingtipen nangke thandun ke Karbi anglong along le jongsi pidet lo pulote monon phi theng lo lang han kachuri dam chia phanta akisung dokok poputa nang thandun Athe dak hako pen ke do arada tumke inglong arit han thu mehek langdung pen loksi kereng rinti la sinilitum congress atum pen ke chedon dun thek thepusi abarim ratan ingtipen ningje pon Bang Sohut KADYCC Maipu Sukur Singkro KADYCC Kongchun Bang Rolin Song Marak KADYCC VP Sanjeev Teron Lapen Soteng Denta APHLC Maipu Mensing Phang Chotum Chitong Dun Rinti News Report Karbi Anglong News Channel Sar pin nang tum ladak sochengan ta area long nang homria pathak nang than pachanik tha लद्दाख नि तुम पिनी के बांग कारण के हनलो जे नि तुम सोशल मीडिया पे ने हिन अलोंग स्टमे थेगलोंग लद्दाख जितु लोंगले पे ने हुरिसा अलामपु लसे हक पेदालाम के चिनी कांग तुंग लपेन रात पिने की सुंग के बॉय दोमा पसी के चिनी फांसिनी तुंगांग लो लद्दाख के चिनी जितु सोशल मीडिया के क्लांग जे रिनिकी भुया प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा हेमसर अफान जितु सुरी सी अबिघा along lagi pi polam sari long lo asila dak rata tuma bang pen ka chini ateng polote alang tumpen lahai ka ching ki chethan non ma thang ta we pu la pen jong si do pustame rata tum bang ke cho claim ki cho dam phana dim nang ye pot asila hai lam bang ke li tum alang li tum ko din thek thep pusi nang chipaklang lahai pi thek ka do ka we lam chini ni phan sini tum ge ba rat ni tum la dak jitu arong vek bahram nit kali la dak ki jitu arong ki do mokha agang bura tum puna rong akisar tum puna lang li tumben ka chinia teng pulote belek bahera pen ka lipina tum bangke dak jungjung arong tum bangke rasolong le mukha bangke alang tum ha pusar fisar din ningkan pharo ko ane stami alang tum chichini ne anarta pen sige do pot rasila dak bangke kunu poide alang tum ke in future bang phan ki pideji pu bangke koi thek the pusi chipaklang lahalo nili tum bikhek koi pini ke bang lam theke lahalo Pinia Berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me